zwarte rieten laten ieder groot en klein genieten. Kom op bakjesavond op visite, je bent een kindervriend met favorieten. Zwarte rieten laten ieder groot en klein genieten. Kom op bakjesavond op visite, je bent een kindervriend met favorieten. Oh, Sinterklaas is nooit alleen of eenzaam. Een vriendenkring is een goud, ja, met heel veel zwarte pieten. Ja, stel kan elkaar echt niet missen. Door ruzie of ergernissen, samen alles beslissen. Piet zal je nooit vergeten, die wil alles van je weten. Die wil ramen en doorspleten, wat jij hebt uitgevreten. Hij klopt op de ramen en op deuren. Sente, pensei que mucho na hora, mas não sabia se o ega de pula cabuia. Ok? Have fun. A woki nós também haya. Ombai, babi. Boa tarde. Como vai que vida? Onde é que saúde? Como vai que trabalho ao vou trabalhar, obi? Não? Sim? Como é o nome, verdade? Isaac. Isaac! Aplauso para Isaac! Isaac, qual escola também, Isaac? School Básico Washington. School Básico Washington, ok. Boa tarde. Boa tarde. Como vai que vida? Bom. Com o trabalho vai ter com 4:30 da tarde? Bom. Sim, ok. Como é o nome, verdade? Jolie. Jolie, aplauso para Jolie. Assim, Isaac Jolie. Como é o nome, verdade? Hailey. Hailey. Aplauso para Hailey. Hailey, qual escola você trabalha? Este. Erste de qual escola? Na coração. Sagrado Coração. Ah, a Pariba mesmo, está norte. Não, na Savaneta. Ah, sorry, Pita. Mita Bimbe. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Como vai que vida? Bom. Qual é o nome, verdade? Zyron. Zyron. Zyron, qual escola você trabalha? Colégio Felipe Petron. Aham, você está aqui no norte. Ah, não, você me GPS vem ativar o aqui. Tá bom, Hailey? Esse está no norte, você na Savaneta. Alright? Ok. A Woki é o egg da interessante. Isaac também para com... Isaac também para com Jolie, do de Bula Cabuia. A Wopit Toquito também para aqui não. E também Bula Cabuia, contando 10 bulamentos, ora acaba, Pit ritmo da tuma over para Bula 10 mais. Ok, va. 1, 2, 3, Bula. 1, 2. Ok, aho. Pasti di biabe. Bula, ritmo, pati bula. Conta. 1, 2, 3. Danke, Pitrito. Nos tawa como por bom. Ok, viva, Isaac. Isaac está para aqui, não? Isaac, aqui você assim. Bota para aqui. Julie está para aqui. Isaac, ora vou cabe bula 10. Bota tu na tenho bula 10. Give you para aqui, não? Bota para aqui, não? Bota conta até 10 de bula cabuia. Passei pé, tenho bula 10. E 5, que dá claro tur 10. 20 para mim, que tá ganhando. Ok? Para rato sim. Isaac, você vai contar? Puxa lang. 1. Passei pé. Um par mais. Não, ya, passei pé. Pula. Bang. 1. Não tá nada, pula. 2. 3. 7, 8. 9. 10. Un aplauso para Jolie con Isaac. Wow! A mí te igual vos sos más cansa. Vos sabés ganar vos premio na... Vos sabés buscar premio na Center Class? Okay. Isaac. Naman ini. Basi, bom trabalho, vos amigo. Mira. Wag po ate. Para ginaldo si man ini. Ya.
vai doce? Bom? Passa doce que pinchos lang? Sí. Sí. Santa Claus, un regalito pavo, cortesía de Giselle. Danke por participar. De nada. Thank you. Thank you, Santa Claus. Bendición. Brother, babula ka mo yung sinabong, may kansa. Makaya mo 2 dias. Santa Claus, hopi tempo se wa com hindi, mucho hambre pula kabuyo assim. Hopi bom. Un regalito pavo de Giselle. Espero que vos guste, papi. Thank you, Santa Claus. Danke por participar. Thank you, Santa Claus. Contare, doce? Santa Claus, un regalito pavo, cortesía de Giselle. Espero que Thank vos you. guste. Thank you. Danke nabo. Ay, mi brother aqui. High five. Outro regalito, cortesia de Giselle. Espero que vos guste, papi. Thank you, Santa Claus. E Santa Claus também pode walk in the dark. Um aplauso para Isa! Hopi bom! Allemaal voor hun pieken samen. Het zijn harde werkers en een hele vaste banen. Als het druk is, werken alle pieken samen. Is wel lastig met zoveel dezelfde namen. Pieten, oh Pieten, wat kunnen wij genieten? Ik wou dat jullie bleven en ons nooit meer verlieten. Want elke dag plezieren, lachen, brullen, gieren. En elke avond pakjes aan te vieren. Oh Pieten, wat kunnen wij genieten? Ik wou dat jullie bleven en ons nooit meer verlieten. Want elke dag plezieren, lachen, brullen, gieren. En elke avond pakjesavond vieren. Zwarte Pieten laten ieder van